satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah wa barakatuh fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nur anwar wa sil asrar wa dilal ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa al-adhar wa sil ahyar adada ni'amillahi wa ibdali. Amma ba'd. Pertama kita baca puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim dan zikir Ridwan semata-mata karena Allah, karena Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kalau kita sampaikan salawat tersalam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini karena anak yatim abang sudah keluar kota yang biasa jadi kameramen ya, jadi abang deh yang ini. Agak telat jadinya ya. Tapi tidak apa-apa, setelah sedikit yang penting kita bisa istiqomah di malam Jumat. Jumat yang lalu kita jam 3:30 subuh kita mulai karena ada sesuatu hal yang kita perlu tunggu. Alhamdulillah malam ini telah hadir Alhamdulillah telah hadir para Ustaz Zainal Fikri atau Nawabidul Yahid Kamil dan juga dari saudara dari kulit ya, ada yang dari Pondok Rangon, dari Cakung, dari Depok dan lain-lain. Alhamdulillah juga ada tamu kehormatan yang ada di sini. Sebutin namanya. Beliau beragama Nasrani. Ya, ada ujung sana, tapi kita nggak kasih lihat. Karena rahasia dan kode etik. Ya. Jadi memang di sini ini banyak yang hadir juga dari agama lain yang non Muslim, ya, maupun yang nggak punya agama, maupun yang segala macam pun hadir. Ikut majelis. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada yang sudah nyumbang AC. Pada hari ini kita kedinginan AC ya, tidak perlu kipas angin lagi alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan yang memberikan sumbangan AC ini nanti dalam kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kuburnya menjadikan raudhah minal jannah. Dan juga diademkan, dan kuburnya nggak dibakar ya karena ada AC. Memang AC terus, insya Allah mudah-mudahan adem dan kuburnya dingin. Ya, insya Allah seperti itu. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, abang tidak panjang lebar. Kita yaitu pembacaan zikir, tahlil, tahmid, tawasul yang dipimpin oleh Ustaz Zainal Fikri. Dan kita lanjutkan yang lainnya. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami silakan Pak Ustaz atau Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa min jami'i shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Jalaluh. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beserta keluarga yang sahabat dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya, pengikut yang selalu dan selalu berusaha dan berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengikut yang selalu dan selalu berusaha dan berusaha untuk mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, di antaranya yang nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul afiyah, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling indah yang wajib dan wajib kita syukuri, yang nikmat kita menjadi umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama masih dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan non-muslim yang sedang sakit agar Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit. Amin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dan selalu Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita, agar kita bisa beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu mudahkan kita dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan sepulangnya kita dari ini majlis, insyaallah kesulitan kita Allah ringankan, dan insyaallah semua hajat kita Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga semua pasang-pasang Haji Ridwan, netizen semua yang menonton ini YouTube, semoga semua apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, semua Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana bir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana bir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana bir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل الفلك من شر محارب من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويذل لمن يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ذلك
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكفي مجيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات اللهم اجعله أوصل صوابا من القرآن العظيم وأعلنه من لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس هادية منا واسلة ورحمة
رحمة من الله فضلك نازلة وبركة سامة إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل من السبت أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا. Mari kita berdoa untuk olehkan kedua orang tua kita, untuk olehkan guru-guru kita, untuk olehkan saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita. Kita sebut namanya dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah khususan. Bismillah khususan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bitamaham wa bisababih dari tasawuf dari kami nari ilai wa tunur salat wa baina idai Allahumma tuhidullah minan nar wa tuhidullah minan nar Allahumma ghfirlahu warhamhu wa afi'ahu Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaqu bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا شاكرا حمدنا إنك حمدا يوافي نعمك بالمجيد والحمد لله بدر جلاله وجهك الكريم ومن أجل سلطانه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجدة في العلم وبركة في الرزق وتقبل قبل الموت يا الله ورحمة عند الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله اللهم أول علينا بشكرة الموت ونجاة من النار ومن الحساب اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودويها وابطالها واسقيها ونور الابصار وجهها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك السقاء وسوء الليل وسوء العقل يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بالخير وبالبركة وبالصحة والنعمة والرضا والرزق واليقين وبالمغفرة والجنة يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير والله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقول قولي اللهم يا سبحانه وتعالى الله اللهم يا سبحانه وتعالى الرحمن اللهم يا سبحانه وتعالى الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي بر والدي وارحمهما ربنا شكرا اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن أشهد تسبح ومن غير مستجاب الخير يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين بالقبول إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول والإجابة بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بن أبي الحداد وسلسلة الحداد بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله
بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف نفس إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير وشر المسجد الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر المسجد الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر المسجد الله. آمن بالله واليوم الآخر كنا الغيبات الظاهر. آمن بالله واليوم الآخر باطن ظاهر. آمن بالله واليوم الآخر باطن ظاهر. يا ربنا واغفر عنا وفي الذين كان منا. يا ربنا واغفر عنا وفي الذين كان منا. يا ربنا واغفر عنا وفي الذين كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين يا فصل الظالمين. يا قوي يا متين يا فصل الظالمين. يا قوي يا متين يا فصل الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شرف المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شرف المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شرف المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا بادي الحمد يا كسب الكرم يا من يأتي يذكر ويرحم. يا بادي الحمد يا كسب الكرم يا من يأتي يذكر ويرحم. يا بادي الحمد يا كسب الكرم يا من يأتي يذكر ويرحم. أستغفر الله والبرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصرف ومخرج من جمع دوما كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها الرسول صلى الله تعالى من الآمنين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله الله سبحانه وتعالى الله فرحان بسم الله الرحمن الرحيم الله الله سبحانه لا يلد ولا يولد ولا يكن له فرحان بسم الله الرحمن الرحيم الله الله سبحانه وتعالى لا يلد ولا يكن له فرحان بسم الله الرحمن الرحيم الله مسلم على مسلم قاسم جواب ومثل نافسات بلغة ومثل حاسد جاسد بسم الله الرحمن الرحيم رجل الناس من الناس من الناس من شر وسوس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة سيدنا وحبيبنا وصفينا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت ثم إلى سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد المقدم محمد بن معاوية ورسوله وغفر من الله يوم الدرجة في جنته ويزيد عليهم بركاته وأسراره وأنواره وعلوم الدين والدنيا والآخرة والفاتحة سبحانكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرواح سيداتنا صوفيات محققين وعلماء العلم أين من كان من مشرق الأرض إلى مغرب الله يعلي درجات الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم الدين والدنيا والآخرة الفاتحة سبحانكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة سيدنا أبو بكر الأرصاد أبو سيدنا العباد ومجمع الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وسيدنا الحداد صاحب الرواتب والرحيم وأن الله يولي درجات الجنة ويجد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أسبحكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أن الله يحفظ عبادا والجوار والمسافرين من المسلمين بالبحر ومن أجمعين أن الله يسحب سلامة ويرد إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرجوكين بالخير ولطف وعافية وأن الله يطيع رحمة ونافع طاعة الله ويسلم مرضانا ومرضى مسلمين وأن الله يدلنا فتنا ومحنا ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأمة المسلمين أجمعين أمة الحسن الحاكمة عند الموت بعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول والإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بارك الفاتحة بسر الفاتحة وكرمة الفاتحة بالقبول الفاتحة بالإجابة الفاتحة يا جبر البلاء يا الله يا جبر البلاء يا رحمن يا جبر البلاء يا رحيم اللهم ادفعنا البلاء اللهم ادفعنا البلاء اللهم ادفعنا البلاء ارحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين بالقبول. Ibu, maaf, Ibu bisa pindah di ujung situ. Jadi biar bisa senderan. Karena Ibu udah manggut-manggut kesian di ujung, Bu. Oke, Ibu. Oke. Nah, ini Bu, yang itu, ujung. Oh iya. Nah, itu ada bangkunya. Nah, ya, nggak ada kemari. Ya, senderan enak. Kayak gini kan senderan enak. Nah, enak kan? Kaki ngelonjor. Ya bisa nafas. Ya. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita telah membaca tahlil, tahmid, tawasul, al-hadan yang dipimpin oleh Ustaz Zainal Fikri. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat, untuk semua netizen, untuk semua menurut abang yang di dalam negeri maupun luar negeri, dan untuk semua Bhinneka Tunggal Ika seluruhnya, seluruh Indonesia ini maupun luar negeri menurut abang, mau agama Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain. Mudah-mudahan bertahan. Kita lanjutkan, yaitu ini yang khusus, yaitu pembacaan sholawat. Untuk menurut abang netizen semua, jangan lupa siapkan air di depan. Siapkan air di depan. Yang di luar negeri maupun dalam negeri. Siapa di depan? Untuk fans apa semua yang sudah mengijazahkan sholawat, siapa dari depan? Bersama-sama, karena malam Jumat ini malam dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Sayyidul Ayam. Ya, jadi untuk semua. Ya, jadi kita jangan ragu dan kecil hati. Kita yakin, aku yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca sholawat di malam Jumat, Allah turunkan 70.000 malaikat. Allah turunkan 70.000 malaikat. Hadir di majlis-majlis talim dan zikir. Dan malaikat itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kubulkan hamba-Mu yang sedang berselawat. Orang-orang mungkin lagi pada tidur sekarang. Ada yang sunnah Rasul. Kita ini lagi mengingat Allah dan Rasulullah SAW. Dan mendoakan orang lain. Coba, mendoakan orang lain. Kita sendiri aja belum tentu kita doain diri kita, tapi kita mendoakan orang lain. Semua agama, Bhinneka Tunggal Ika, suku, ras, agama, dan lain-lain. Kita doakan itu setiap malam Jumat. Dari tahun 1995, Westan dan Zikir Juwani 19 tahun 1995. Tahun 1995. Kalau abang buka praktek tahun 85. Jadi Majelis Talim dan Zikir Juwani setelah abang pulang haji 94. Namanya Haji Kosasi, ongkos dikasih. Itu 2013 umroh Kosasi, ongkos dikasih. 2020 sebelum COVID, umroh Kosasi, ongkos dikasih. Mat, ngantuk mat. Ya, pikiran kemana mat? Lagi selawat mat. Ini cuci muka mat. Cuci muka mat, merah tuh. Cuci muka, saya pakai sambit, pakai ini, mau pakai di sambit saya pakai ini, pakai power bank, apa pakai apa mat? Cuci muka, cuci muka sebentar. Allah. Dari. Oh, sudah mulai pesantren, mau disambit, dari pengajian sambit tuh, mau guru. Kan guru galak, enggak. Cuman guru itu sayang, tegas, karena kesian. Lu hadir jauh-jauh, cuma gini doang, nganggut. Kan kayak ayam kurang makan, ayam kotok. Jadi untuk abang yang di luar negeri dan dalam negeri, ya siapa di depan buat bibit semuanya. Untuk netizen yang sudah mengijazahkan sholawat, buka sholawatnya untuk Kalimantan, untuk Sumatera, untuk Papua dan lain-lain semua seluruh Indonesia deh. Baca, siap. Sunnah Rasul sunnah, ya kan? Ntar setelah selawatan, baru sunnah Rasul. Sebelum subuh, baru sholat mandi hadas, baru sholat subuh. Ya, jadi sunnah
sama wajibnya mengingat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sunnah gak wajib, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Tapi kalau mengingat kepada Allah setiap saat seperti mengingat Rasulullah SAW, sebetulnya hukumnya wajib. Hukumnya sebetulnya wajib, bukan cuma sholat 5 waktu doang. Sholat 5 waktu kali 10 menit, ya kan? 50 menit, sehari 24 jam, 10 menit, 24 jam. Dipotong 50 menit, sisanya 23 jam, 10 menit. Kemana kita? Apa kita ingat dagangan? Apa kita ingat istri, ingat suami, ingat jabatan, ingat hutang? Bayangkan sih ingat hutang, ingat duit. Gitu. Nah, ini kita belajar. Abang sekali lagi hamba yang zalim ini pakai pendosa di mata Allah. Abang sampai detik ini pendosa, sampai detik ini pendosa. Karena sejak bangun tidur tadi siang sampai sekarang banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang tanpa kita sadari. Tutup dikit, mana? Tutup lagi. Dan asini dia ini. Mudah-mudahan ada yang nyumbang lagi 1 PK, ya kan? 1 PK dari sono sini jadiin lagi. Gitu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang nyumbang ini dalam kuburnya sekarang mendengar nih live abang nih, murid abang yang di Bekasi yang menyumbangnya dia nonton di sekarang. Ya, kita mantan bajingan, setan, mafia, semua ada kita mantan. Dan kita pengen dari tidak baik menjadi baik. Daripada ustadz terus jadi preman, mendingan preman menjadi ustadz. Tapi ya bukan ustadz. Bang Haji Kobe gila, Bang Haji Kobe gila. Gila kepada siapa? Yuk kita belajar. Gila cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bukan gila cinta kepada janda-janda. Kepada janda-janda gila cinta kepada harta. Gila cinta kepada jabatan. Kita belajar sekarang. Mudah-mudahan ini kita baca dalam hati yang paling dalam. Dalam hati yang paling dalam. Kita mengingat kepada Tuhan kita, kepada Rasulullah, kepada Allah. Lepaskan masalah dunia. Lepaskan. Ibu, mohon maaf ya Bu. Di sini ada ibu agama Nasrani. Biasa ada mutabang agama Nasrani orang Priok. Ada lagi yang lain-lain. Tapi gantinya ibu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Karena di sini ini saya mengobati orang menjadi paranormal spiritual, tabib dan lain-lain 39 tahun. 39 tahun seperti itu. Dan saya akan berjuang sampai saya mati untuk menolong sesama manusia, siapapun agamanya, Hatta itu walaupun anjing datang kemari kehausan, akan saya kasih minum. Apalagi manusia, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan bantu. Tidak ada batas. Tidak ada. Mari kita hati-hati. Sekarang ini ada sedikit yang mau mengadu domba kita. Gitu ya. Dan kita terpancing. Jangan. Biarin aja mereka. Gitu. Kita mau berdoa aja. Mudah-mudahan tidak ada sampai perang saudara, domba dan lain-lain. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sampai Bapak Prabowo dilantik, panjang umur, sehat, kuat, lahir batin. Dan gitu ya. Saya nyimpang dikit karena ada ini. Kita pengen tentang Indonesia ini.
Mudah-mudahan Bapak Prabowo menjadi presiden. Karena ucapan beliau tidak ada yang fakir miskin lagi. Beliau orang kaya. Beliau tidak pernah kena korupsi. Uangnya banyak. Sebelum saya wafat, ingin menghidupkan, mensejahterakan rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia ini. Kita buktikan. Nah itu. Makanya nanti kita usul ini, ya kita usul benar-benar doain ini karena sesingkat sebenarnya saya nanti bacanya sebenarnya ada nada. Pakai nada jangan usah. Ini udah lama nggak pakai nada. Iya, nanti pakai nada ya. Pakai nada, berarti ini jangan pakai hati, juga pakai Arab. Udah lama sebetulnya. Nah, kita singkat aja ini osman, tidak sono. Saudaraku, muridku, adik-adikku, semua seluruh Indonesia maupun luar negeri ini nonton, Belanda, Arab Saudi dan lain-lain. Yuk kita sama-sama ada berkabar baru pulang haji dari Belanda, ya namanya Silvi baru pulang dari Belanda dari pergi haji orang Belanda, orang Jakarta nikah sama orang Belanda. Ada lagi Haji Ali sekarang di Brebes, baru datang dari Arab Saudi beritahu tahun 91. Ya sekarang mudah-mudahan yuk kita sama-sama mendoakan Indonesia ini agar tentram, damai, sejahtera dan tidak ada fakir miskin, tidak ada itu. Dan mudah-mudahan Bapak Prabowo untuk kedepannya memberikan makan untuk sekolah dan lain-lain, guru dan lain-lain, semuanya mudah-mudahan lancar. Kita doakan. Sama ini ilmunya beda, Bu. Sama ini ilmunya beda. Ilmunya beda. Saya nggak bisa ngomong. Kalau punya murid itu macam-macam modelnya, Bu. Macam-macam, Bu. 39 tahun tuh yang datang tuh semua agama. Dan guru itu macam-macam modelnya. Yang begini, Bang, yang begini, yang begini. Tapi Tuhan saya, Bu. Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasul. Tidak pilih kasih, tidak pilih kasih. Dan Nabi saya Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Makanya kalau orang mungkin nggak percaya ya, kalau saya tahu muka ibu baru percaya. Bukan lihat KTP. Bener banget ada yang nonton orang Kristen. Jangankan orang Kristen, Buddha, Hindu semua datang. Kadang nggak punya agama. Apa nggak punya agama? Ateis datang. Itu karena saya ingin mengikuti Nabi saya Nabi Muhammad SAW. Karena rahmatan lil alamin. Dihujat, dilemparin kotoran, tai dan lain-lain, sama. Saya pernah menjalankan itu cuma setahun doang. Selebihnya saya nggak kuat. Ya ada saya bacok-bacokin orang dia tembak. Itu. Subhanallah. Dulu ada Kris ya. Di mana di grup saya datang
Setiap malam Jumat Ibu, ya. Walaupun saya minta duit Bu, nggak bayar kan, gratis Bu malam Jumat. Insyaallah. Tapi saya tidak perlu sebutkan nama Ibu karena itu kode etik spiritual, kode pengobatan, kode etik kedokteran dan lain-lain. Gitu ya Bu. Tapi buat semangat Ibu. Jangan ngantuk tete, saya kesian ya Allah kayak ibu saya, kayak adik saya. Kan begini, terus gitu kan. Gitu, bener situ. Enak, melonjol kaki Bu. Nah air yang dihabisin Bu, kita buatin nanti saya kasih nanti air. Ya, nah penelitian untuk Ibu Rosita di Malaysia jangan tidur ya. Buat saya Ibu Rosita di Malaysia jangan tidur. Untuk Habri Malaysia dan lain-lain. Jangan tidur. Kita kalau mau sunnah Rasul setelah kita zikir ini selesai baru. Ya. Karena santet berjalan itu dari jam 12 malam sampai sebelum subuh. Asar mau masuk maghrib. Maghrib isya. Tapi di dalam agama Islam, malam Jumat itu malam yang istimewa. Malam istimewa. Karena permen saya ini udah habis di itu, jadi agak serak gitu. Mohon maaf. Jadi di dalam Islam itu ada waktu-waktu tertentu yang kalau di dalam Islam itu Bu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di agama Kristen itu yang dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Ada waktu-waktu tertentu yaitu jam 12 sampai sebelum subuh. Kalau kita memohon, kita nangis lagi. Asal mau maghrib, makanya jangan kita tidur. Maghrib ke isya. Dan santet berjalan itu jam-jam segitu Mas. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang datang kemari Bu nggak sembarangan Bu. Ibu bisa datang. Besok saya tegur ibu, saya foto, saya omelin mulut saya. Mesti saya omelin. Lu kalah lu sama Bu siapa gitu ya. Agama Kristen datang kemari. Malu-maluin Islam. Malu-maluin Islamnya nggak salah tapi kelakuannya yang salah. Kenapa? Alasan anu. Tapi kalau dipanggil bosnya jam berapa aja datang. Dipanggil komandannya jam berapa aja datang. Siap komandan. Siap istri. Padahal punya bini muda. Siap saya. Gitu. Ya, ini malam Jumat ya. Sunnah Rasul. Kalau saya sih jawab begini. Lu goblok. Gue sunnah Rasul entar. Gue mau zikiran dulu, gue mau sholawat dulu, gue mengingat Allah Rasulullah SAW. Baru entar dulu gue servis, begitu. Sebelum subuh, baru mandi hadas, baru sholat subuh berjamaah. Itu. Saya bini saya begini, mau apa pagi makin. Walaupun nggak sunnah Rasul malam Jumat Bu, dia diem aja, nggak apa-apa. Yang penting dikodok. Nah kodok itu maksudnya gini, nanti besok hari tambahin Bu gitu. Di jamaah takbir, kalau sholat itu, atau dikodok. Malam Jumat malam capek, ada ini. Ntar ya besok dikodok ya Pak. Siap. 86. Itu. Mat, dengar ya? Iya, dengar otaknya sono. Iya, tahu dia tungguin. Gitu, kadang-kadang gitu kadang. Murid kadang begitu, lu kunjung ini gitu. Kalau abang nggak bisa begitu. Pada istiqomah, mau jam berapapun, kecuali abang mati. Ada mati ada yang terusin nanti.
ada Ustaz Zainal, ada Mas In, Mas Den, ada Mas Yoto, ada Mas Bud, itu. Kemudian Pak Mati ada yang luluskan, itu. Atau anak abang, atau Mas Slamet, ya Mas Slamet, ya. Jadi singkat apa? Karena kita mau apa nanti sebentar ini kita kelar karena sebentar lagi kita kelar. Ya. Cuman sambutan aja sedikit. Kan? Hari ini banyak pesanan nih, banyak pesanan doa, banyak pesanan doa, ya? Banyak pesanan doa. Ya suaminya kabur, istrinya kabur. Ya urusan 500 triliun di sini ada catatan. Demi Allah. Ada lagi mau jual tanah, mau jual hotel, ada di sini. Ya apa mau ada? Tapi kan kita apa rahasia kode etik, rekod ya. Ini ada. Ini kalau hasil nih, Mat, apa kasih janda sama kamu tuh udah 10 biaya itu semua. Hah? Iya, orang sekian kayak begini, pengamal matu dagang ini, datang kemana? Banyak. Mesti ini dagang mie, pernah disantet orang katanya. Datang jauh-jauh ibadah kepada Allah. Biar Mas, tukang santet biar mendengar. Dia libat, dia dengar. Tukang santet dengar. Kenapa mana dulu santet? Dia dengar sekalian. Cuma udah tobat, kan gitu. Dia dengar sekalian gitu. Jadi, yuk kita sama-sama berbuat baik. Siapapun agama, siapapun orang. Yang penting yakin, aku yakin. Baru dikasih dan Kolombia, takutnya begini pecah. Kamu suka lupa, suka begitu, suka lupa. Ya nggak mahal sih, dikasih ya 50 juta adalah. Ya bisa beli AC 10. Amin. Saudaraku, biasa abang memberi sambutannya, bukan ceramah, abang memberikan pengumuman. Karena abang bukan kiai, bukan ustaz, yang ustaz beneran ini. Ya. Jadi kalau ada netizen mau undang jadi khotib Jumat, mau pergi travel, umroh, ada beliau. Ustaz. Itu mulai. Sama ini kedati. Silakan. Nah, jadi pada beliau. Kalau abang bukan ustaz, bukan kiai, abang ahli hikmah, ahli pengobatan ruqyah, medis dan non medis. Ya. Jadi semua Allah berikan kepada manusia itu maunah. Apa itu arti maunah? Nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada para wali-wali Allah, contoh 9 wali. Contoh para ulama, para habaib dan lain-lain yang memberikan diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kita mah aman zalim bina pakai berdosa di mata Allah. Tiap hari dosa kita lakukan. Makanya kita banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ini, yuk kita baca sama-sama. Ini abang udah lama nih nggak baca gosidanya atau apanya ya, bisa langsung artinya. Bersama-sama nanti kalau doa ini tangannya gini,
tempel nih, garis ditempel di sini. Cek. Garis. Kalau abang, garis abang ini lurus. Di sini masih banyak sedikit ke depan. Nah, kayak para wali-wali Allah itu wali-wali Allah guru abang. Kalau gini minta hujan. Kalau gini, amin, ngantuk, nunggu besek. Ya, nunggu besek. Talilah nunggu besek. Ya. Jadi kita ikutin para ulama ya. Ulama yang keturunan Wali Songo. Ya. Wali Songo itu bukan juga Dosul dan para habaib dan lain. Pada Mama Falak, ulama daerah dan lain semua. Ya, Abid Lutfi dan lain-lain semua doanya karena begitu. Nah, ya. Siap-siap ya. Come on. Mindset kita, pikiran kita, apa semua tinggal masalah dunia. Ingatkan masalah akhirat dan dunia juga. Abdul bin Anas, Abdul Nolok, main rumah, harga 3M. Kita ingatkan itu, karena Allah yang maha kaya. Allah yang maha kaya. Kata Allah, kalau engkau tidak mohon kepadaku, berarti engkau orang sombong kepada aku. Baru kaya punya mobil 10, ya. Sombong. Baru lemet itu sombong kepada Allah. Allah senang kepada hambanya kalau hambanya sering meminta. Tapi kalau kita minta kepada manusia, ya, lo minta lagi, yang ada betok. Ini asbak terbang nih. Kemarin aja belum lunas, belum bayar, kan begitu. Itu beda dengan Allah. Karena yang maha janjinya Allah itu yang maha pasti. Janjinya manusia suka ingkar janji. Tapi Tuhan Ibu, Tuhan Yesus ya, atau Tuhan apa? Tidak akan pernah janji palsu. Janjinya sejati. Cintanya sejati. Itu. Siap ya? Izin semua, kita mulai ya. Kalau belum hafal, kita pelan-pelan tapi ditaruh gitu Mas. Kalau nggak bisa nyampe ya, itu kelihatan nggak? Nah, kalau di sini kayak gini nih. Bisa? Di bawah kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak? Sebenarnya nggak boleh di bawah kaki, nggak ada adab sopan santun. Ini maklum AC-nya itu AC-nya AC mahal Mas. Yang beli AC mahal ini terbang semua. Ya. Saya suka bercanda karena biar jangan stres ya. Makanya kata rumah yang banyak utang, yang begini suami kabur, bini kabur, yang begini bukan macam-macam, semua bermasalah. Dengan kamera nggak itu ya, ada tikus masuk. Ya Mas, ditekan pakai apa? Pakai ini kuncinya, pakai apa? Pakai botol bisa. Itu tuh botol. Ya Mas, presentasi ya Mas. Besok jangan lupa, kemarin ngasih Jumat Barokah berapa mangkok? 2. Besok mau naik gak? Jumat. Oh yaudah. Sabtu ya. Kenapa Jumat libur? Oh kampung. Iya dia ke kampung kemarin ngasih 2. Maksud abang kalau udah ngasih 2 naik maju kasih 3, 4, 5. Saya yang Jumat Barokah. Ya udah tenang udah. Ntar kita di bawah ngobrol di kamar praktek ngobrol tentang Mas Pur. Gimana caranya gini. Kalau
Kalau di sini karena handphone dipakai, karena ada yang mau ngasih handphone satu lagi, jadi saya nggak bisa buka, Bu. Jadi karena janji mau ngasih saya satu lagi, belum. Tapi mudah-mudahan karena niat baik itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niat kita tidak baik, saya mau merampok toko emas, itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niat kita baik, ingin memberikan orang handphone, kasih makan dan lain-lain, itu sudah dicatat. Pada saat kita melakukan itu pahalanya langsung. Tapi kalau lihat kita tidak baik, ingin merampok toko emas ini begini, begini, itu belum dicatat. Pada saat dilakukan baru kena hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bedanya. Ibu niat nih, mudah-mudahan ketemu Bang Haji lagi, gitu kan. Saya maju, mudah-mudahan ya Allah. Saya sembuh. Oh, istilahnya mudah-mudahan saya mau beli Bang Haji mobil atau motor atau handphone gitu kan. Istilahnya gitu. Nah itu Allah akan melakukan. Yang penting dari hati. Dari hati. Kita ngomong di bawah aja ya, Bu. Ustaz Jenal dan jember Ustaz Jenal. Karena Ustaz Jenal pengen kebagian. Saya hari ini tumben, Bu. Gak nyinggung buku ini enggak. Makanya mau Ustaz Jenal ada colek biasanya. Dicolek. Kalau sudah naik, dan ini dicolek saya. Kita bicara kebaikan, kita bicara sedekah, kita bicara hablum minanas, cinta kepada manusia, seluruh manusia di bumi ini, hablum minallah, kita cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mulai ya, tangannya gini. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum Sayyidina Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum Sayyidina Khidir Baliyah. Assalamualaikum Sayyidina Maulana Habib Saleh Tanggul. Assalamualaikum Sayyidina Maulana Mahmud Zubair Waliyullah. Assalamualaikum Sayyidina Maulana Al-Habib. Assalamualaikum Sayyidina Maulana Al-Awliya Qutb Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyidina Maulana Al-Imam Nawawi Al-Bantani Bisir Fatihah. Bismillah. Ya Allah ya Rahman, karomahnya para wali ya Allah, nurnya ya Allah, masukkan ke dalam hati kami ya Allah ya Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. Bakar bot ini sudah ya, barang siapa yang membakar bot 70.000 malaikat hadir ya, apalagi membaca sesuatu. Memulai
kosongan pikiran kita, jangan ingat apapun. Kecuali kita ingat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kepada Allah kenapa? Karena memberikan nikmat syukur, nikmat kebahagiaan dan lain-lain, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kepada Rasulullah SAW? Karena beliaulah yang memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Itu. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bihurmati Muhammadin balighna munana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqfajana. In amrun ayana aw dahrun alana lanarju man jana ila min maulana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqfajana. إن إن أخطأنا أحب لهانا لا يصف درانا غيرك يا مولانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. في وجهك مولانا أصحابنا الأكفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سامي دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إلهي ومهمانا ودمير من عانانا جد فضلا وإحسانا ليصونا وأدنانا. مولانا يا مولانا doa kami. Rabbi isma saqwana wajib Rabbi duhana jamil wasli man'ana wala ghaib mas'ana. Maulana ya Maulana ya birahmatika ya Rabbi ya taqwa wajana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bihurmati sayyidina taqabbal du'ana. Maulana ya Sami' du'ana ya Rabb kubulkan ya Rabb kepada kami netizen sebagai kami muslim ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa Fatiha. Kita lanjutkan.
bersolawat bukan hanya sholat 5 waktu saja. Di dalam sholat 5 waktu kan ada solawat. Kalau kita nggak baca, nggak sah kan? Nah, sekarang tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita membaca selawat. Karena barang siapa yang membaca selawat, maka di akhir zaman nanti, di akhirat nanti, di jembatan Siratal Mustaqim, aku tunggu. Mana umatku yang membaca selawat, ditunggu. Kita lewati merambut di belah 7. Jembatan Siratal ditunggu oleh Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW jaminannya. Barang siapa yang cinta kepada selawat, insya Allah tidak akan masuk neraka. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah siapa? Kekasih Allah. Pada malam ini nih, setengah 2, orang pada tidur, kita baca sholawat bu, ya kan? Doain orang, doain tetangga. Dia baca sholawat ini Allah berikan 40 rumah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, tetangga kita dapat berkahnya bu. Di dalam Islam. Tapi kalau kita berzina di sini, 40 rumah ke barat, ke utara, ke timur, kena sialnya. Tuh, buka lagi, makan dulu merek, botolnya gigit. Nah itu kenikmatan selawat. Makanya ada satu riwayat, walaupun dosamu seperti gunung, seluas lautan, sebanyak pasir lautan, sebanyak rambut kita, tapi ampunan dosa, rahmatnya Allah lebih besar dari kita semua. Apalagi kita berselawat. Tuh. Yuk kita mulai ya. Kasih benar-benar nih. Apa mau kita sendiri kami jadi langsung di tangan ini. Bisa menggunakan dan nyumbang lagi yang bagus sedikit. Itu dari sumbangan tuh. Kalau biasanya dipakai punya hidang keliling, ini kita pakai buat ibadah, buat sholawat, gitu. Ya, dulu kecil, kasih besar channel, kasih ini sekarang gede nih, mudah-mudahan yang memberikannya apa ini ya, dalam kubunya diterangkan usahanya lebih besar lagi, maju nih usahanya, buka ini, mudah-mudahan. Yuk kita mulai konsentrasi untuk bertabang dari luar negeri, untuk Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Brunei, Korea, Jepang, Cina. Yuk sama-sama. Apalagi yang sudah buka praktek, yang belajar sama abang, yuk sama-sama kita mohon sama Allah. Doa untuk kita belakangan deh, kita doain dulu tetangga, orang lain dan lain-lain. Pasien kita mohon kepada Allah. Resapin di hati ya. Biasa kita kalau malam minggu ingatnya suami, ingat pacar, ingat gajian, ya kan, ingat utang. Nah, sekarang kita bercinta kepada Allah, mengingat kepada Allah malam Jumat ini. Sebenarnya kita ini pelit sama Allah. Pelitnya kenapa? Setiap hari kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan kita lupa bersyukur kepada Allah. Lupa berterima kasih kepada Allah. Yang ada kita suzon dulu sama Allah, bersama buruk sama Allah. Nah itu kita buang jauh-jauh. Ya. Kita bangun tidur, alhamdulillah, ya Allah, baca
kita Fatihah di hati untuk roh kita. Kita masih bisa bangun. Ada orang bangun tidur langsung lumpuh, ada yang begini, ada yang begini segala macam. Kita bersyukur dulu. Lalu kita baca alhamdulillah, bersyukur Allah. Walaupun tak kita lihat rekening di MBank ini, kagak taunya kalau ada yang mengirim duit. Enggak apa-apa. Tapi Allah tahu. Ya Bu, siap Bu? Bu, udah minum air dong? Oh ya. Kalau ini harus minum ya Bu. Ini permen saya habis ini, mulut saya kering. Yuk kita siap-siap ya. Tunggu tabang yang luar negeri, dalam negeri siapkan. Ya, ini setengah 2, kita doakan semuanya. Semuanya kita doakan. Jadi konsentrasi ya, ini karena dalam. Artinya nih, abang baca artinya langsung di dalam. Maulana, ya Maulana, ya Sami doana. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai yang mendengar doa kami. Resapkan dalam hati kita masing-masing. Birahmatika ya Rabbi, letak torja. Dengan rahmatmu ya Rabbi, jangan kau putuskan harapan kami. Jangan kau putuskan harapan tetangga-tetangga kami, saudara kami, netizen maupun pasien-pasien kami, ya muslimin muslimat, jangan kau putuskan. Maulana ya Maulana, ya Sami doana. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai yang mendengar doa kami, wahai yang mendengar doa tetangga kami, saudara kami, Allah ya Allah. Indonesia ini Allah ya. Dihormati Muhammad bin Baliknya Maulana, dengan rahmat Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah kami kepada cita-cita kami, sampaikanlah surga kami kepada cita-cita saudara kami, tetangga kami, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Inna in akhtana akhad bundahana. Sesungguhnya apabila kami salah atau ada bencana yang menimpa kami, ya Allah, ya Rasulullah, la yasbiruna ghairuka ya Maulana, maka tak ada yang bisa melepaskan selain Engkau ya Maulana. In amrun ayana au dahrun mahanan. Apabila kami dalam masalah, apabila saudara kami dalam masalah, ya Allah, atau netizen tetangga kami dalam kesulitan yang menimpa kami, ya Allah ya Rabb, la narjuman jana ila min Maulana, maka kami tak berharap keselamatan selainmu darimu ya Maulana, ya Allah. Ya Rasulullah Maulana, ashana al-akhwan, dalam berharap kepadamu ya Maulana, mata kami selalu bergadang. Anunia Maulana bifadlika la tansana, maka berikanlah anugerahmu dan jangan lupakan kami ya Maulana, ya Allah. Ilahi wa mihmana wa damil manadana, Ilahi wa mihmana wa damil manadana, Ilahi wa mihmana wa damil manadana. Ya Ilahi, lindungilah kawasan kami, lindungilah tetangga-tetangga kami, lindungilah Indonesia ini ya Allah ya Rabb. Hancurkan orang yang mengusik kami agar sadar dan tobat ya Allah ya Rabb. Ilahi wa mihmana wa damil manada. Ya Ilahi, lindungilah kawasan kami, tetangga kami, Indonesia ini ya Allah ya Rabb. Hancurkanlah orang-orang yang mengusik kami agar sadar dan tobat ya Allah ya Rabb. Agar sadar dan tobat. Ilahi wa mihmana wa damil manada.
Man adana ya ilahi dengan kawasan kami, tentang saudara kami Indonesia dia. Hancurkanlah orang-orang yang memusuhi kami agar sadar dan tobat. Karena Engkau yang maha menghukum ya Allah ya Rabb. Fadlan wa ihsana li ahsana wa ta'ala. Perbaiki kami dengan anugerah dan kebaikan-Mu ya Allah. Dan jauh di antara kami maupun yang dekat ya Allah. Rabbi semasa kuwana wajib Rabbi do'ana. Ya Rabbi, dengarkanlah pengaduan kami dan terima doa kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Jamil wasim makana wal tauhid mas'ana. Indahkan dan besarkan hasil panen kami dan jangan sia-siakan usaha kami ya Allah ya Rabbi. Maulana ya Sami doanya. Wahai Tuhan kami, wahai yang mendengar doa kami ya Allah. Maulana ya Sami doanya. Wahai Tuhan kami, wahai yang mendengar doa kami. Wahai Engkau yang maha mengabulkan ya Allah ya Rabbi. Bihormati Sayyidina taqabbal du'ana. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, terimalah doa kami ya Allah ya Rabbi. Maulana ya Sami do'ana. Wahai Tuhan kami, wahai yang mendengar doa kami. Bihormati Sayyidina taqabbal du'ana. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, terima doa kami. Maulana ya Sami do'ana. Wahai Tuhan kami, wahai yang mendengar doa kami. Bihormati Sayyidina taqabbal du'ana. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, terimalah doa kami ya Allah ya Rasul. Ya Allah ya Rasul, terimalah doa kami. Terimalah doa kami ya Allah Indonesia ini ya Allah. Semoga cinta damai ya Allah dijauhkan dari perang saudara ya Allah, dari adu domba ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Kepada siapa lagi kami memohon kalau bukan kepada Engkau ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rasulullah. Hanya Engkau lah ya Allah ya Rabb yang maha hebat, yang maha kuasa ya Allah. Tentangkan Indonesia ini dari perang saudara ya Allah. Jauh kami ya Allah dari adu domba, provokator dan lain-lain ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul ya Allah qabul. Mari kita baca surat Al-Fatihah 3 kali lagi. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini banyak titipan, banyak pesanan nih sama abang. Jadi kita harus amanah, kita doakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azimu, ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, mohon berkahmu, rahmatmu, hidayahmu, syafaat dan ujian para nabi, karamanya para wali, husnul dan guru ya Allah ya Rabb. Berikanlah keberkahan dari Asma Husna, berikan keberkahan dari surat ala Nabi ya Allah ya Rabb. Berikan dari sujud kami, ruku kami, puasa kami ya Allah ya Rabb. Semoga ya Allah ya Rabb, mobil khusus Bapak Prabowo Subianto ya Allah, dan Mas Gibran ya Allah, diberikan kekuatan, kesehatan, lahir batin, panjang umur ya Allah untuk memimpin Indonesia ini ke depan ya Allah ya Rabb. Panjangkan umurnya ya Allah, semoga bisa amanah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Semoga ya Allah, Mas, semoga bisa. Ya Allah, semoga Ibu Santi semua cepat jual rumahnya, cepat laku.
Semoga Ibu Ivi Intan Umar nilai semoga cepat ya Allah Engkau keluarkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, Kau mudahkan ya Allah. Karena ini untuk Indonesia ya Allah. Untuk Indonesia, untuk kemampuan Indonesia ya Allah, dan fakir miskin ya Allah. Terima kasih ya Allah, 500 triliun ya Allah. Keluarkan 500 triliun ya Allah. Keluarkan ya Allah 500 triliun ya Allah. Hanya Kau yang maha kaya ya Allah. Kalau ada orang-orang yang bermain ya Allah, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Ya Allah, jadikan orang yang hasud, syirik, dengki, fitnah, zalim kepada hamba ya Allah, kepada kami semua agar sadar dan taubat ya Allah. Kalau tidak sadar dan taubat, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ibu Haji Puji Bandung ya Allah, semoga cepat laku tanahnya ya Allah. Semoga Mas Bambang, semoga hasil ya Allah. Ibu saya, Ibu Enda, Bisa ya Allah. Ibu Asimah, semoga ya Allah, manaf ya Allah. Aida, balikan ya. Kembalikan atas izin dan ridho. Semoga Fadilah Sondet ya Allah. Fadilah Jati ya Allah. Semoga ya Allah, saudara kita ya Allah, muslimin muslimat maupun non-muslim, kalau kubulkan hajatnya untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah, jangan lupa bersedekah. Jangan lupa kita santunan dan lain-lain ya Allah ya Rabb. Karena uang ini, harta ini titipan darimu ya Allah. Karena kami numpang di Indonesia, numpang di bumi ini, numpang. Kita bakal mati kapanpun ya Allah. Tidak membawa harta, tidak membawa jabatan, tidak membawa anak istri, tidak kita bawa. Ya Allah ya Rabb. Kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Kalau bukan kepadamu ya Allah. Karena Kau yang maha hebat, yang maha kaya, yang jago, yang sakti keras sakti. Kami semua hamba yang zalim, hina, fakir, berdosa di mata Allah, matamu ya Allah ya Rabb. Ampunkan dosa kami dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali ya Allah. Ampunkan ya Allah ya Rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'ala bil qur'an wa tanbajil qur'an wa tuqbil awa'id wa tanabbil wa salawatin wa sasqal ilmamun wa tilka ini wa wasabih fi kulli matin wa sunjadan kulli malumina. Allahumma barik lana fi syai ya Allah, Allahumma barik lana fi syai ya Allah, Allahumma barik lana fi syai ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisna khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisna khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisna khatimah. Ya Allah ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah ya Allah. Dosa anak-anak kami, saudara kami. Ampunkan dosa-dosa tetangga kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa musuh-musuh kami ya Allah ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Dalam husnul khatimah ya Allah, dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah ya Allah. Jadikan anak-anak kami orang yang soleh dan soleha ya Allah. Jangan dari maksiat ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, di dunia wa akhirat. Ya Allah ya Allah, kuatkan iman Islam kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada bala musibah ya Allah. Jauhkan ya Allah saudara kami, tetangga kami semua ya Allah. Ya Allah ya Allah. Kami hamba yang zalimin apa yang berdosa di matamu. Di malam yang Kau jaga ya Allah, di malam Jumat ini ya Allah. Terimalah doa kami semua, saudara kami, netizen semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb.
Maafkan kami banyak meminta kepadamu ya Allah. Tapi kami berharap ya Allah keridhaan darimu ya Allah ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, Aqnina bi'alalika anahramika wa bita'atika maqsadika al-fatika wa Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, Aqnini bi'alalika anahramika wa bita'atika maqsadika al-fatika ya Marahim. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, rezeki seluas-luasnya, jauhkan daripada maksiat untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, maafkan kami yang banyak lupa dan lupa banyak bersyukur, tidak banyak bersyukur kepadamu ya Allah ya Rabb. Maafkan kami ya Allah ya Rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabi ummi wa ala washabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syarif Fatihah. Iya karena budaya tersebut kita lanjutkan, yaitu dengan zikir qalbi, zikir hati untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur sampai tidur kembali kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama qalbi yang tidak ada kita taruh di hati kita, ya, taruh di hati kita. Tolong lepaskan masalah dunia sekarang, lepaskan. Yuk kita bercinta pada Allah di malam Jumat. Biasa kalau orang pacaran remaja bercinta malam Minggu, ya, atau malam Senin. Coba kita bercinta kepada Allah di malam Jumat ini. Ya, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada cinta kita dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Kemudian pikiran kita nih, kita lepas masalah dunia. Ibu ingat Tuhan ini. Selamat jangan ingat janda, ya. Kan? Ingat Allahnya. Bukan di sini mah, bukan di sini, di hati. Tenang dikit. Nah, ya, gitu ya. Matiin lampu, lampu semua mati. Manusia enggak, yang dekat pintu mati. Ya kita konsentrasi, biar kita usuk. Ya, enggak itu ini. Nah, ya itu, dua-duanya mati. Itu tuh atas tangan. Tidak, dekat pintu, Sebelah lihat kiri, tengok kiri. Enggak itu. Tutup, coba tutup dulu. Dulu, Tuh. nah, ya tutup aja dulu. Udah. Ya, kita mohon kepada Allah sekarang ini. Biasa sehari 5 waktu kita ingat Allah, tapi kurang gitu loh, karena nikmat Allah nggak bisa terhitung, jutaan miliar nggak bisa terhitung nikmat Allah dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan kita lupa bersyukur kepada Allah dan banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Nah sekarang kita minta ampun kepada Allah, kita ingat Allah cuma seminggu sekali, harus setiap hari bangun tidur mengingat Allah, bersyukur sama. Kita sama-sama belajar, karena abang sama-sama masih belajar.
Sekali lagi abang Ahmad zalimina pakai pendosa di mata Allah, ya seperti ini nggak sampai mati abang nggak belajar. Ya. Konsentrasi, kosongan pikiran, ingatkan hanya Allah, lepas masalah dunia. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum Sayyidina Mahdi al-Fatullah. Assalamualaikum Sayyidina Khidr balik. Assalamualaikum Sayyidina Maulana Waliyullah. Assalamualaikum Sayyidina Maulana Mahmud Zubair Waliyullah. Assalamualaikum Sayyidina Maulana Abdul Qadir Al-Jilani Awliya Kutub. Assalamualaikum Imam Nawawi Al-Bandari Bisir Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkatkan dosa kita. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. 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 La illallah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah. La illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallam. Allah. Allahu. 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 Allah. Tarik nafas, tidak ke atas, tempel ke langit-langit, tarik nafas, baca di hati. Ya, tarik nafas, Allah. Tahan di perut. Allah.
الله اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله بسير الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tadi lupa ada satu zikiran yang ulang sebetulnya ya. Kita ulang sedikit ya. Tadi emang gue setan kopi itu di lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 tarik nafas. Dia Allah. Tanamkan ke dalam hati kita. Masukkan ke dalam hati kita. Masukkan ke dalam pikiran kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bi sirri Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bukan mencari pahala saja. Ya, berarti itu hitungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gampang semuanya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita hitung-hitungan, mencari pahala, mencari keuntungan dan lain-lain, nah berarti itu hitungan nanti sama Allah. Gitu. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan ini semata-mata apapun mau menikah, mau jual tanah, ya jual apalah semuanya, mau buka usaha, niatkan. Innama ma'al biniyat ini ya Allah. Saya buka usaha ini karena niat ibadah kepadamu ya Allah. Karena niat bersedekah dan lain-lain. Niat ibadah aja itu termasuk masih makan anak istri, mertua, tetangga itu udah masuk niatnya nanti niat ibadah. Ya. Itu saja. Ya. Mudah-mudahan pada malam ini apa aja netizen, saudara kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang minta satu Fatihah untuk wabil khusus untuk Bapak Prabowo Subianto Presiden 2024-2029. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin dan panjang umur kuat sehat dan batin. Beliau lagi sekarang begitu. Kalau uang banyak dan beliau tidak pernah korupsi, makanya uangnya banyak, ingin berbakti untuk nusa dan bangsa dan untuk fakir miskin di Indonesia ini. Mari kita buktikan, kan begitu. Mari kita doain, ya kan? Ada isu kan meninggalnya jadi pejabat presiden 2 tahun terus meninggal. Emang bapak moyang lu yang punya surga neraka? Emang yang mencabut nyawa bapak moyang lu? Malaikat Tokib Akbar, malaikat Israel kan gitu. Ya, kita doakan Indonesia ini tidak ada lagi fakir miskin.
yang nggak kerja punya KTP DKI dapat gaji kayak di Arab Saudi, dari Brunei, Malaysia, Singapura dapat gaji. Ada KTP Indonesia dapat. Gitu. Yang nganggur. Ya. Kita doakan, dan satu lagi kita doakan orang Multabang, ya. Abang mau sebutin di sini, abang bacakan di dalam hati, yaitu untuk Bang dan juga untuk Mas Gita. Ya, itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin, ya Allah, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, kekuatan lahir dan batin, panjang umur, jangan segala macam penyakit, ya Allah, kubur ya Allah. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa. Ya, kita tutup dengan doa oleh Ustaz Zainal Fikri. Kepada dari Ustaz, singkat padat jelas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma lana hajatana ma'lumna wa tawakkalna billahi tawakkalna wa la ilaha illa sakin wa mahmud ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Betul. Ya, siap. Kakinya dulu masih kelihatan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemburu Anda, solusi masalah Anda. Majelis dan sekian Ridwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komando Merah Putih. Nih, karena nggak ada anak yatim saya, jadi tim kreator. Iya, mau diganti ini.